Dakabay kublay ya barok ibedan benta banwat yo ba Marshal Marwen ubla sya batep hakanyot hamartan menaka step jongga lai tarik urempang arjar pusau tat hadu banda yo ekamet yap jong hakano pai singi jokan ru tarik urempang arjar pusau kibah ye nguni urang ba kila penpau bakim kwa bakibor an kin le postmortem ya kamet jong Ya kamet yap jong ba Marshal la yo ban sei nagani gajaka dagi board jing rap nak State Disaster Response Force SDRF kinong trai ka Shillong Municipal Board ki para ki bejia tam nyot lambat ki bahyeng kata hadian saus ngi bolo sha petap hau nyot ubra tua kate gajaka the nyot Shoshu kamet yap uba Marshal lawan kit sha Civil Hospital Shillong kat bagi bahyeng pat kidang ye le ban plat no ya ka postmortem da ka ba benrap ba borok kitip ke ka bala jaya Nakaliang jong pibayang atau pin lihat postmortem nak no. Ni tara ra naman nila tip taba iklat hang liang hapon hang ni. Kuat. Te sakawero di mana suwa bangawan nang tina pesta berwaang ani ngala supera mesin wan hang kabe ngala skermen bete bangyo tandal ahdin tu ngala ap tu la katno kenta lai kenta ahdin tu ngalit no ong ni ngalit no siang mah ta kermen bit banyo ngalit no siang ngala ambut lik siang ngakiu tu apru katan bit sedien ngala ya nang niru katan bit sedien ta kom syari ngaban lik katan bit adin ngaya lek banyak dang ngala ya kam sipang kaman kifun yang belayo ni ngasuk men mah tengah sungguh tangi pistol berwakan nama kat ni ngalak sengleran te bang ini order iki kat ni gila tristom menetang nangi leong bang imla resya Namday tang nangi selong bekila tristom kini municipal kinong trehan dia kinong belahan dia yang gila kan mansay hadu kat dia kamet joki mah Manday tang nangi tang gila suara mahun sana kini nit kelang tang menyu tang kading ru ningut katu kanjut play ihi buat mener ngatlay di kabor jong beli bila penduai pastor berwai salam